بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah'ı Teala karşında, şulay kişiler aldında biz kübübüz izgilik kılarga, yaxşı ameller kılarga tırışabız. Hiç şeksiz yaxşılık kılu, kişilerge izgilik kılu bizning qanımızga singen bir. Eng naçar kişiler de uylanalar özlerinin amelleri turunda kimgedir izgilik kılarga kerek ekenligi turunda. Absolut naçar kişiler, gil naçarlıktan gına tırgan, hem gil yavuzlıqına kılıçı kişiler bu dünyada mıgayın yoktur. Şulay da muhtaram kardeşler, kay vakitta mine küz aldında alı kişiler şulay diler, min ömrüm boyu kişiге yaxşılık işledim, amma özüme naçarlık bilen eylenip kayttı. Hazır indi min bir kimge de yaxşılık kılarga tırışmayım, özüm için gine yaşayım di. Mine şulay muhtaram kardeşler, bu bir felsefi mesele. Lakin bu meselege qarash bizning turmushimizga aniq ta'sir etadi. Kimdir butunlay yaxshilik qiluvdan to'xtarga mumkin. Kimningdir ko'ngilida yaxshilikqa, izgilikka qarata ishonu bitirga mumkin. Bizda bit shundan da muhtaram qardoshlar, izgilik, yaxshilik qilarga tirishamiz, tirishmaymiz tugul, ammo shularning natijasida ko'rasi keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning aytgan shunday bir hamd, ya'ni maqtov so'zlari bor. Maqtov bulsun Allah'ı Teala'ga di. Özün iste tutkan kişini ol unutmaydı. Hem anga şükür kılgan kişiге ol hiç şeksiz cevap veredi. Mana muhtaram kardeşler, Allah'ı Teala'nı iste tutkan kişini Allah'ı Teala bir vakitte da unutmay. İste tutunu biz zikir deb aytamiz. Allah'ı Teala'ga zikir kılı deymiz. Lakin ol söz bilen gene tugul. Yani ey Rabbim, sana maqtav bolsun, sana rahmet bolsun, elhamdülillah, subhanallah, Allahu Ekber deyip, bu alaygına Allah Teala'nı maqtav tugul. Allah Teala'nı iste tutu, ana zikir kılu, bu demek anın rizalığı için, anın ismi bilen yaşav hammetin amellerini kılu. Mana Allah Teala her vakitte da bunday kişini isinde tutadı. Eğer de muhterem kardeşler Allah rizalığı için deyip birer izgilik kılabız iken, ya bulmazsa Allah rizalığı için deyip yaşayız iken, Allah-u Teala ana rahmetsiz kaldırmay. Ama nindidir nefsi, yani bir hısıtlı, özümüzge göre bir başka maddi fayda bilen kılabız iken izgilikni, bu uçurakta Allah-u Teala ana isepke almazka mümkün. Hazır uylayğalı. Biz öz turmuşumuzda izgiliklerinin bütünisinde Allah'ı Teala rizalığı için deyip kıldık mıken? Mine şu Allah kişide. Kişige köpme izgilik kıldım, men naçarlık bilen qaytdı deyip eydi. Ol alarını Allah rizalığı için deyip kıldı mıken? Köpü biz kızganışqa karşı Allah rizalığı için deyip kılmayız. İzgilikni kılabız da, anın artından okuyuzu bizge yaxşılık tileybiz. Yaxşılık mı kitabız? Bu da bit özüne göre nindidir bir nefisli niyet degen söz. Ya bulmasa kimgedir izgilik kılabız da bu kişinin mena keregi çığa eli deyip aytamiz. Yani kerek çaqta biz anga müracaat etamiz. Şoňa göre men anga yardım etem deyip aytip koyabız. Mana munda da nefisli niyet yata. Allah rizalığı için o bir kimden, bir nerseden de bir nerse ümit etmişe baradik Allah rizalığı için hem andan gına ümit etip kılıngan izgilik. Mana mındı izgilikni muhtaram kardeşler, Allah-u Teala bir vakitte da unutmay. İzgilik yer üstünde kalmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulaydı. Eğer de sen Allah-u Teala'nı zikir kılıp, onu isinde tutsan, onun rizalığı için yaşasan, onu zorlap nindidir zor işler işlesen, bu uçurakta Allah-u Teala sana onu qaytarıp verecek her vakit. Elbette o bugün bulmasqa mümkün. Hem o sen tilegen eybir bilen bulmasqa mümkün. Amma sana kerek şaqta, sana kerek eybirini Allah Teala verecek. Indi bir indi de çoğu yola kalmadı deyip uylaganda,
беркем дә ярдәм итә алмый инде дип уйлаганда, менә шушы кылган изгелекләрең бәрабәренә Аллаһы Тәгалә сине исенә төшерә һәм дә сиңа ярдәм итеп куя. Һәм шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылган кешенең дә бу шөкер рәхмәте бер вакытта да рәхмәтсез калмый. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылган сайын, Аллаһ Тәгалә моны күрә һәм арттыра. Менә бездә күп кенә фәкыйрьләр, әйтик, нәрсәләрдер булмаган кешеләр күп очракта зарланалар. Бик сирәге генә Аллаһка шөкер дип әйтә. Һәм мин сакланам андый кешеләргә. Аллаһка шөкер, тормышым әйбәт. Бу кешеләрдә ничектер шундый матур әдәп, тәрбия килә, аларның янында буласы килә һәм алар янында җылылык хис итәсең. Чөнки зарлану юк, негатив юк. Әмма күбебез, мөхтәрәм кардәшләр, зарланабыз. Менә шушы зарлану безне тагын да мохтаҗлыкка төшерә икән баксаң. Мәсәлән, без Аллаһ Тәгалә биргәнгә риза булмадык ди. Ә бит Аллаһ Тәгалә белеп бирүче. Аллаһ Тәгаләнең үзенең хикмәте бар. Сиңа нәрсәдер биргән икән, димәк ул сиңа кирәк. Ә бирмәгән икән, димәк кирәк түгел. Бер галим әйтә, Аллаһ Тәгалә миңа нәрсәнедер бирсә, мин аңа бер шөкер кылам ди. Әгәр бирмәсә, 2 тапкыр шөкер кылам ди. Чөнки аның бирмәве аннан ди, ә менә сорап алуым ансы миннән ди. Ә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире, Аллаһ Тәгаләнең белеп бирүе яки бирмәве хәерлерәк минем сорап алуыма караганда ди. Кибеткә кергәннән соң да, я булмаса, яхшы мисал, табибка килгәннән соң да, менә миңа шушы даруны бирегез әле дигәч, табиб синең авыруыңны карый да, юк ди, сезгә бу дару түгел, менә бу дару кирәк ди. Без бит табиб әйткәнне алабыз. Чөнки без белеп бетермәскә мөмкинбез. Без ул дарулар турында тирән мәгълүматкә ия булмаска мөмкин. Әмма табиб моны яхшырак белә. Менә шуның өчен дә инде Аллаһ Тәгалә дә безнең җаныбызның, тәнебезнең табибы буларак безгә тормышта әлбәттә ул белеп бирә. Һәм безнең, мөхтәрәм кардәшләр, эшебез бу Аллаһ Тәгаләнең биргәненә шөкер кылу. Менә шушы шөкер кылганнан соң, рәхмәт әйткәннән соң, Аллаһ Тәгалә безнең шөкерләребезне, рәхмәтләребезне җир өстендә калдырмый. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, кем миңа шөкер кыла, мин аңа арттырырмын ди. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Менә шушы шөкер кылу аркылы Аллаһ Тәгалә каршында, мөхтәрәм кардәшләр, рухи яктан да һәм матди яктан да без күтәрелергә мөмкинбез. Менә шуның өчен дә күңелләребезне төшермик. Аллаһ Тәгаләне истә тоткан кешене Аллаһ Тәгалә һәр вакыт истә тота. Аллаһ Тәгалә белән булсаң, ул да синең белән һәр вакыт. Нинди генә проблемага, нинди генә мәшәкатькә төшсәң дә. Аллаһ ризалыгы өчен дип изгелек кылсаң, Аллаһ Тәгалә кайтарып бирә. Ә инде Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылсаң, Аллаһ Тәгалә булганыңның бәрәкәтен бирә. Ә булмаганыңны инде сиңа булдыра. Менә шуның өчен дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә күңел тынычлыгы белән, Аллаһ Тәгалә белән килешеп, аны истә тотып яшәребезгә насыйплар әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.